هنعمل مع بعض النهارده السجق البلدي. عايزه اقول لكم طريقته سهله بسيطه جدا. طبعا قطعناه على الحجم اللي احنا عايزينه. طبعا هقطعه انصاف. هقلبه كده، احطه في طاسه بدون ماده دهنيه. وبعد كده هجيب عندي بقى خضار. فلفل حار، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، اي فلفل عندنا موجود، يعني مش شرط الالوان كلها. طبعا هقطعها كده مكعبات زي ما انتم شايفين. وطبعا في الوقت ده طبعا انا سايبه السجق على النار. بشوحه طبعا بدون ما بحط له اي بهارات ولا ماده دهنيه، عشان خاطر انتوا عارفين ان السجق بيبقى فيه بهارات وملح وكل حاجه. يا دوب ان حطيت ملح فبحطها عشان خاطر الخضار بس. زي ما انتوا شايفين كده الخضار اهو. وهقطع كمان بصله. وطبعا انا كنت عامله دقه عباره عن توم وكزبره وكمون و... و... وفلفل. وطبعا عندي 3 طماطمات هجيبهم اقشرهم الاول وبعدين اقطعهم مكعبات كده. عايزه اقول لكم ان الطريقه بتاعت السجق دي تحفه جدا. بنعملها سندوتشات، ناخدها على مكرونه، حلوه قوي، ان شاء الله هتعجبكم. طبعا هاخد بقى الخضار كده. هنزل الاول بالبصل واخده تشويحه. وبعد كده بنزل بالفلفل. وهقلب كله مع بعضه كده. واخر حاجه هنزل هي الطماطم، وهضيف لها كمان معلقه صلصه طماطم. ده طبعا الدقه اللي قلت لكم عليها اللي هي توم وكزبره. اخر حاجه هنزل الطماطم اهو وهقلبها. وبعد كده اضيف لها معلقه من صلصه الطماطم. وطبعا هضيف شويه من الكزبره ورشه بسيطه جدا من الملح، طبعا ده علشان الخضار مش عشان السجق. وهسيبهم بقى يغلوا كده مع بعض. بس كده ده كان شكلهم، والف هنا وشفا.